Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bu dünyalarını yoktan bar kılgan, bizlerini her daim özünün inksiz, şiksiz nimetleri bile nimetlendirip duruşu Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ya iksiz, şiksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz irişte yararıydı. Hem de sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e künüllerimizin türlerinden daimi revişte çıkıp duran salavat şerifelerimiz irişte yararıydı. Hürmetli din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala yani en hayırlı günlerinde Seyyidül Eyyam, Cuma günlerinde en hayırlı yerlerde, Beytullah'ta, mescitlerde bizge yığılışırga nasiplerden kıldı. Allah Subhanahu ve Teala hem bizge şuşundaki ilülerimiz sebeple kimşide günah hatalardan arınıp büyük sevaplarga erişirge nasiplerden eylesin. Allah Subhanahu ve Teala hem bizge de kıyamet gününde illa galimler bilen, ilim iyeleri bilen, peygamberler bilen, sahabeler bilen bir safta turularımızın nasiplerden eylesin. Hürmetli din kardeşlerim, elhamdülillah biz hemmemiz indi Allah Teala'nın büyük emrine boysunup feshav ile zikrillah, Allah Teala'nın zikir itege aşığız diyen emrine boysunup bunda jiyılıştık cuma namazlarına. İbadet kılırga bir saflarda basıp Allah Teala'ga secde kılırga hem de şularının birsinden indi şuşu vaazlarımızı tınlarga, ilim alırga. İndi şuşu vaazları bilen hemmemizge Allah Teala vaazlanırga nasiplerden eylesin. Hem de algan ilimlerimiz bilen de hayırlı, ihlas revişte amel ibadet kılırga nasiplerden eylesin. Şınap da hürmetli cemaat şuşu vaazlarımız da indi şuşu ilim alığının bir yollarıdır. Ama bunun bilen yine indi şiklenirge gerek değil. Şuşu algan ilimlerimiz sebeple Allah Subhanahu ve Teala hem bizge de ilim aluşçılarının müjdelerine, şatlıklı haberlerine erişirge nasiplerden eylesin. Bu haberlerden nindi haberler bulup durasın? Şularının birsinden kiletirgen hadislerde indi her birimiz bile şu hadislerimizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte kimde kim Allah yolunda Allah rizalığı için ilim talep iterge çığa iken, ilim yoluna çığa iken Allah Subhanahu ve Teala onun cennetke yolun jingileytirdi. Her birimiz muhtaç bulgan bireydir. Cennet yollarına erişu. Cennet yolu bilen baru her birimiz bunlarga muhtaç. Hem de Allah Teala şu yolunu jingileyte. Şınap da kıyamet günü jitkeş bik ağır mizgiller başlanacak. Kabirden başlana turgan şuşu sınavlarımız indi o'tgan turmushimizning qarşılıkları deyip aytsak durustroq bo'la qarşılıklarımız şunda başlana. Hem de ahirette şuşu mahşer meydanlarında bolsun, tirde batıp turular, indi cezalar, türlü cezalar ko'rular, şuşu ağır halde turular, indi cehennem cezaları, başkası sirat sınavları. Bunlar barsı da ağır bir sınavlardan. Hem de şuşu yolda ilim aluşçılarga Allah Teala şuşu yolunu jingileytirmin diye. Şınap da ilim iyeleri, ilim aluşçılar, ilim talep etuşçular, ilim taratuşçularga Allah Teala bir nur bireşek. Tire yönleri nur balkıp duracak, allarından, artlarından, uğundan, soldan nur balkıp dura. Başka kişiler şuşunlarga aptırap, indi nerse miken, kimler miken bu deyip, indi uylanacaklar. Bu ise ilim iyeleri bulacak. Hem de alarını karşı alacaklar ferişteler. Şuşu ağır mizgillerde kollarından tutup, indi şuşu jingil yollar bilen alıp baracaklar. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, her birimiz muhtaç şuşu yolga. Her birimiz şuşu yoldan barırga muhtaç bulup durabız. Hem indi şuşu yolga erişirge tırışmıyız. İlim yolu büyük bir yollardan. Şuna göre Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerge müracaat etkende bir rivayette kile İbrahim Aleyhisselam'ga, başka rivayette Davud Aleyhisselam'ga kiletirgen bir sözleri var. Allah Subhanahu ve Teala ite peygamberine karata ana alimun mindi ilim iyesi. Mindi iksiz şiksiz ilim iyesi Allah Teala ve uhibbu kullu alim.
hem de her bir ilim iyesini yaratam diye Allah Teala aytı. Yani Allah Teala özü de ilim iyesi, Allah Teala'nın ilimi iksiz şiksiz. Hem de ilim iyelerini de yaratam diye Allah Subhanahu ve Teala. Bu ilim iyeleri neydi ilim iyeleri? Bu elbette nerse turunda söz bara mağrifetullah hakkında. Yani Allah Teala'nı iranu, Allah Teala'ga irişu yollarında bulgan galimler, ahiret galimleri, мәңгілік тұрмышның галимләре хакында сүз бара шушы сүзләрдә. Шуңа күрә бу büyük yollar һәм дә büyük дәрәҗә Аллаһ Тәаланың гыйлеменә ирешү. Әлбәттә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу әһле сөннәт вәл җәмәгать хакында сүз бара. Ягъни туры юлда булган илм ияләре турында, туры юлдан барган галимләр хакында бара сүзләребез. Шуңа күрә инде бүгенге көндә төрле фиркалар барлыкка килү сәбәпле инде шушы юлларга адашмыйк. Инде булсын вахабичылык булсын, һәм дә үзләренең вахаби икенлекләрен яшерер өчен бүгенге көндә сәләфи дип үзләрен йөрүчеләр шушы ялгыш юлларга ирешми, хөрмәтле җәмәгать. Мәзһәбләрне мәсхәрә иткән кешеләрнең юлларыннан бармыйк. Мәзһәбне алар каршы килсәләр дә алар барыбер үзләре шул ук мәзһәб юл буенча баралар. Мәзһәбсез юл юк, хөрмәтле дин кардәшләр. Телисеңме син аны, теләмисеңме син берәр галимнең юлы буенча барасың. Yani birer galimnin әйткән сүзенә ирешеп, аның раслаган сүзеннән барасың. Беребез дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күрмәдек. Беребез дә гарәп телен ул хәтлек югары дәрәҗәдә белмибез. Куръанны җыентыклап беребез дә белмибез. Миллионлаган хадисләрне яттан белмибез, хөрмәтле җәмәгать. Мәзһәб кирәк түгел дигән кеше дә ул барыбер мәзһәбтән бара. Бүгенге көндә акыл ияләре чыккан, имеш, менә алар дөрес. İndi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şırından sonra yaşayan sahabələrini görüp yaşayan galimler yalgışkanlar, bugünkü çıkan indi iki harf İrangan galimler imiş, büyük galimler alarının yolundan barırga kirek deyip, o da şu yollarına birleşmek, hürmetli cemaat. Büyük galimlerimiz Peygamberimizin yolundan ayrılmadılar, sahabelerinin yolundan ayrılmadılar. Şuna göre bu ulu büyük galimlerimizin 1400 yıldan artık saklanan yolları var iken Allah Teala tikmegen yollarını saklamagan. Bu ise yalgış yollardan barışçılar indi tuktavsız özgerip duralar, yokka çıkıp duralar. İndi bu dağlarının indi hak yolu түгел икәнлеген күрсәтеп тора, дәлилләп тора. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, гыйлем алганда да кемнән алганны, ничек өйрәнгәнне һәр беребез инде мәшрапларыбыз, эчәтергән шишмәләребез чиста булсын. Беребез дә су эчкәндә инде шакшы шишмә кырыена барып су эчмибез. Инде элекедән үк инде чиста булып, яхшы су белән данлыклы булган шишмәләргә барып суларыбызны алабыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәала шушы гыйлем юлларында да безгә хакыйкый чиста пак булган шишмә юлларына ирешергә насыйплардан әйләсен. Һәм дә хөрмәтле дин кардәшләрем, безнең бер җитешсезлегебез бүгенге көндә инде гыйлемнең бәрәкәтен күрмәүебезнең бер сәбәпләре гыйлем ияләренә, гыйлем алучыларга тиешле хөрмәт күрсәтмәүебездә. Әгәр дә без әдәп, әхлак күрсәтмибез икән гыйлем ияләренә, дин әһелләренә, biz algan gıylımımızdan hiçbir zamanda da bereketini görmeyecekmiz. Faydası da bulmayacak o gıylımın. Şuna göre kimden gıylım alabız iken ustazlarımız bulsun, hazretlerimiz bulsun, şu medresede okutuşlarımız bulsun, gıylım aluşlar bulsun, tələbələr bulsun, şu yolda bulganlarga her birimiz hürmet gösterdik din kardeşlerim. Çünkü bu Allah Teala'nın yolu, Allah Teala'nın gıylmi, Allah Teala'nın gıylminde barışı, gıylmin taratışı kişilerge hürmet gösteririz iken demek ki biz Allah Subhanahu ve Teala'ga da hürmet gösterken bulaşacağız. Bizning kızganışga karşı bu indi azgina indi şiirli bir halda tuban derecede bu hürmet göstertelerimiz. Indi meşitke kirgach da hazretlerge qarata ko'rsatgan hurmatlar indi qaybirlari hazrat tipda ayolalar aytirga brat tipda indashulari, suylashulari indi bu azgina kelishib bitmay, hurmatli jamoat. O'zimga qarata aytmayman. Boshqalarga masjidga kirganda eshitasan, hazratlarga nechikkinda indashmaylar. Ya nindigina bo'lmasin, hazrat ismi bor ekanlardan arga hurmat ko'rsating, hurmatli din qardoshlarim. Talaba bor ekanlarga hurmat ko'rsating. Endi motor etib har birimiz tilimiz og'ash til bo'lmay, hurmatli jamoat. Og'ash tilga aylanib bitdik baribizda. Сөйләшүебезнең ние юк, рәте юк. Шуңа күрә әдәпле сөйләшүләребездә бер-беребезгә карата да йомшаклык белән инде хөрмәт күрсәтеп сөйләшик.
Ул очракта бер-беребезгә, дин әһелләренә, гыйлем ияләренә хөрмәт күрсәтәбез икән, Аллаһ Тәала безнең дә дәрәҗәбезне арттырачак. Без Аллаһ Тәаланың юлында булучыларга никадәр дәрәҗә күрсәтәбез, шул хәтлек Аллаһ Тәала безнең дәрәҗәбезне үстерә. Безнең остазларыбыз мәдрәсәдә укыганда, хөрмәтле җәмәгать, үзләре хафызлар була торып, үзләре бию гыйлемнәргә ирешкән остазларыбыз бүлмәгә хафыз кирсә басалар иде аякка. Үзләре хафыз булсалар да, үзләре яттан белсәләр дә, ятлап кирсәң, без уяла идек остазларыбызның безнең каршыбызда баскачтан. Алар ни өчен басалар иде? Шушы гыйлем хөрмәт күрсәтеп, гыйлемгә карата. Бу тәнгә ит кисәгенә хөрмәт күрсәтеп түгел. Гыйлемгә, тәләбәнең булган гыйлебенә карата хөрмәт күрсәтеп, остазларыбыз бар иде, укучылары кергәннән соң укучыларның аяк киемнәрен чит алып куючылар бар иде. Төннә торып, остазларның туалетларны юып чыкканнарын күргәннәрем бар, хөрмәтле җәмәгать. Хезмәт итәләр иде дин гыйлеменә тәләбәләргә карата. Остазлар иде, үзләре гыйлем ияләре була торып. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы елда диккәтле булыйк. Һәрберебез бер-беребезгә карата хөрмәт күрсәтик. Кем булуына карамастан, һәрберебез бөек бер эш эшлибез. Нинди генә эштә эшләмәгез, әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен кешеләргә файда китерәм дип эшлисез икән, һәрберегез Аллаһ юлында. Һәм дә шуңа карата һәрберебезгә хөрмәт күрсәтик. Урамнарны җыештырып йөрүчеме, хөрмәт күрсәтик. Алар булмаса пычракка батып бетер идек, хөрмәтле җәмәгать. Аларга да хөрмәт күрсәтик. Табибларыбыз бар икән, арасында бәлки бардыр, дигәндәй мондай акча ала, фәлән акча өчен эшләтергән. Әмма гомумән табибларга хөрмәт күрсәтик. Полициядә эшлиләрме, тынычлыгыбызны саклыйлармы, хөрмәт күрсәтик бер-беребезгә, хөрмәтле дин кардәшләрем. Һәр җирдә бер әдәп булырга тиеш, һәрбер әйбергә карата әдәпле, әхлаклы булырга тиеш мусульман кешесе. Шуңа күрә хөрмәт, әдәп, әхлак, илля әдәп диләр иде галимнәр. Әдәпсез булмый, әдәпсез, хөрмәтле җәмәгать, инде гыйлемең булса да сиңа файдасын китермичә ул. Бер-береңә карата хөрмәт күрсәтеп, бер-беребезне зурлап яшәргә Аллаһ Тәала насыйплардан әйләсен. Һәм дә, хөрмәтле дин кардәшләрем, элеккеге заманда шушы гыйлем алыр өчен ерак юлларга чыкканнар. Шамнан Ирак җирләренә киткәннәр, Ирак җирләреннән шушы Гарафа җирләренә киткәннәр. Ягъни мондагы булган галимнәребез дә инде гарәп илләренә барып гыйлем алганнар, Төркиядә булсын, Сауд Гарәбстан якларында гыйлем алганнар бөек галимнәребездән. Шушындай олы сәфәрләргә чыгарга әзер булганнар. Бүгенге көндә исә, хөрмәтле җәмәгать, күпме хадисләр укыйбыз. Бер хадис ишетер өчен китәләр иде шушындай озын сәфәрләргә. Без исә бер мәҗлистә күпме хадисләр укыйбыз, күпме аятлар, күпме мәгънәләр бирәбез шушы мәсьәләләргә, кыйммәте юк. Килмибез, тыңламыйбыз, җыелышмыйбыз. Татарча аңламыйбыз диләр, русча көнен билгеләп куям, шушы көнне русча вәгазь була дип, 2-3 кеше килә, гадәттә киләтергән. Кая ул кешеләр теге җомганы нишләп русча сөйләмиләр дип, гыйлем безгә кирәк дип сусадык, гыйлемгә дип сусаган кешеләрнең адымы да юк монда мәчеттә, русча сөйләгәндә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу гыйлемнең хикмәте бөектер. Моңарга инде дияр, моңа кыйммәт бирергә тиешбез. Кыйммәте югалды гыйлемебезнең. Шушы кыска тормыш өчен күпме еллар укыйбыз. Бер институт бетерәбез, второй высший, өченчесен алабыз, тагын аспирантурасы башкасын укыйбыз да укыйбыз. Гомер буе укыган кешеләр бар, хөрмәтле җәмәгать. Туктаусыз укый. Ахират өчен, бу дөнья өчен шул хәтлек тырышабыз, мәңгелек яшәрбез дип, ахиратка һич китмәс кебек ахират өчен тырышабыз. Шулай бит? Һич ахиратка китмәс кебек үзебезне тотабыз. Яшәешебездән шушы. Ягъни әйтсәк тә ахиратка әзерләнәм дип, яшәешебезгә карасак, һич ахиратка китмәгән кебек тормыш яшибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең сүзләре бар. Дөньяң өчен шул кадәр тырышты, үзеңә бу дөньяңда кирәк булганы кадәр. Хөрмәтле җан, бәлки иртәгә үлеп китәрбез. Яки 1 ел яшәрбез, белмибез. Шушы бер ничә көнлек тормыш өчен шул хәтлек тырышабыз без, хөрмәтле җәмәгать. Ниләр генә туплап бетермибез шушы тормышыбызда. Кирәкме, юкмы? Ахиратың өчен шул кадәр тырыш ди Пәйгамбәрбез, үзеңә ахиратта кирәк булган кадәр. Мәңгелек ахиратыбыз, мәңгелек. Шуңа күрә мәңгелек ахират икәнен аңлап, тырышлыгын да шул кадәр куярга кирәк.
Yani to'xtavsiz tirishirga kerak oxirat uchun. Jahannamga qarata shu qadar tirishdi, ko'pmi jahannamda qolib sabr eta olarsың dey. Yani gunohlar qilasingga shu qadar qil gunohingni dey, jahannamda sabr eta olganga qadar qil gunohingni. Sabr eta olamizmi birimiz, yo'qmi jahannamda? Hech birimiz sabr eta olmayshaqmiz. Yani sabr eta olmasak da chorasi bo'lmayshaq, chiqarilmaymiz, sabrim bitdi deb. Baribir majbur turashaqmiz shunda. Bu dunyoda qo'limizga bir endi ko'mir tuta, yonib turgan ko'mirni tuta olmaymiz qo'limizda. Jahannamda yonu hurmatli jamoat, jahannamning o'ti bu dunyoning o'ti jahannamning o'tidan sig'ina. Ya Rabbim, menga ol jahannam o'tini alagudan saqla deb so'ray Alloh taoladan. Chunki u dunyodagi oxiratdagi jahannamning o'ti 70 tibqir ortiqroqdir bu dunyodagi o'tdan. Biribizda alaga biz kelmaydi. Hamda jannatning uchun shu qatlik tirishdi, ko'pmi endi o'zingga jannatda kerak qatlikdi. Ya balki biror ayta olaray, menga kerakmi ul saroylari ko'pitib, menga ul hur qizlari kerakmi, men mana shu shunday qanoat endi bo'lganini desang-da, baribir hurmatli jamoat jannatga baribir muhtoj. Jannatga kirmasang jahannamga kirasan bit. Boshqa yo'l yo'q, ya jannat ya jahannam. Shunga ko'ra, ya bu qatlik rahatliklar kerak tug'il desang-da, baribir jahannamdan saqlanirga tegishsing. Shunga ko'ra mangilik turmush bor qarshimizda, mangilik kiri qaytib bo'lmay. Hurmatli jamoat, bir jahannamga mangilikka kirsang, shig'asi yo'q. Hali gunohlaring uchun kirsang-da ko'pmi yonasi belgisiz, biribizda sabr eta olmaymiz. O'ylamag'iz, yarar yonib chiqarmin hali deb. Xasha qo'y bir kishilarning kulib aytatirgan so'zlar, jahannamda qizig'roq bo'lar, anda mening do'stlarim ko'bisi shunda bo'ladi deb. Allah saqlasin, hurmatli jamoat, qo'rqinch so'zlar. Bu so'zlar bilan dindan chiqib ketib bo'ladi. Allah saqlasin. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, jannatga kiruv buyuk bir yo'limiz, buyuk bir halimiz, mangilik, rahatlikda. Narsa endi yo'lni saylovimizni endi har birimiz bilamiz. Sayladik da mana shu yo'lda yurisi qoldi. Borarga kerak shu yo'l bo'yicha hurmatli din qardoshlarim. Ahiret uchun turishirga kerak, o'qirga kerak. Mening to'yib bo'lmay bu ilm bilan, buning oxiri shegi yo'q bu dinning, ilmining. Biz ise birer kishi masalan namozga bosdi, harflar o'rgana boshladi. Hali yetmasa Qur'on o'qiy boshlasa da narsa deylar u kishi turunda qo'ybirlari do'stlar, ya bu aqldan shoshgan endi, bitdi endi bu. Yo'g'altdik do'stimizni. Dinga kirib ketdi, shunda dinga alla qo'ya harflar da o'rgana, ishto'g'an Qur'on da o'qirga o'rgangan. Hali madrasaga kirsa bitdi. Всё, списанный товар. Ortig'i bilan qilana deylar. Tug'anlari da shular yaraningda ortig'i bilan qilanmayindi deylar. Ammo mana bu mangilik uchun turishgan kishiga aytalar, ortig'i bilan qilanma, ammo shu 60-70 yil uchun 40 yil bo'yina o'qigan kishi uchun birarigiz eshitganingiz bo'ldimi aqldan shoshgan bu kishi deb. Aspiranturasin o'qigan, doktoranturasin o'qigan kishiga birarigiz eshitganingiz bo'ldimi? Bu endi aqldan shoshgan endi всё. Ya ular biznes tuzdi, to'xtavsiz biznesini boshi bilan shumgan, ular boylikqa erishgan. Ya bu xatlik boylik to'plab aqldan shoshgan deb eshitganingiz bormi, yo'qmi? Aytmaymiz. Biribizda aytmaymiz. Hattoki din ahillarida buning turida o'ylanmay. Ahiret uchun deymiz. 2 harf o'rgandimi, bitdi. Ortig'i bilan qilanasin deylar. Ammo bu harf o'rganu, Qur'onning tajvidlarini o'rganu, Qur'on o'qib boshlab, u boshning boshlang'ichi bo'lib turadi shu yo'lda. Asılından hali negizine bastığına deganini anlatadi. Shuning bilan aqldan shoshdik. Shunga ko'ra hurmatli din qardoshlarım, buning haqida o'ylanaylik. Ilm yo'li buyuk bir yo'l. Mangilik oxiratimiz qarshimizda kutar ekan, shunga azirlanirga kerak hamda shu yo'lda atli boshlarga kerak. Bu eng xayrli ilmlar. Bu ilmga har bir g'olim bo'lsin, bu dunyoda g'olim bo'lsin, ya'ni nindigina ular darajalarga erishmasin, matematikasidan, fizikasidan, bo'lsin ximiya fanlaridan. Ular har birisi muhtoj, kimga qarata? Oxirat ilmini ega bo'lgan kishiga har birisi muhtoj. Ne uchun? Chunki eng ahamiyatli ilm nindi ilm? Men sizga bir misolgina aytam, siz angardan o'zingiz anglashaqsiz nindi ilm eng xayrli ekanini.
Менә сезгә әйтәләр икән, иртәнге намаздан соң вафат буласың дип. Һәрберебез хәбәр килде безгә. Иртәнге намаздан соң вафат буласың. Менә синең төнең бар, иртәнге намаздан соң вафат буласың. Менә шушы төн эчендә кеше нинди гыйлем өйрәнә башлыйчак? Нинди китаплар укый башлыйчак шушы төнне эчендә? Намаз укымаган кеше нәрсә эшләячәк бу төнендә? Әз генә акылы булган кеше турында сөйләшәм инде. Yani dinning az gina qiymatin bilgan kishi narsa эшләйт, намаз укый bilmagan kishi tezrәк өйрәнәчәк тәһарат алуын, tezrәк өйрәнәчәк ничек намаз кыларга кирәк икәнен, әзме күпме зикр әйтергә өлгерим дип зикрне өйрәнә башлыйчак. Берсе дә тотып математикадан бит инде ниләрен решать итеп утырмыйчак бит уравненияларын. Химический формулалар берсе дә таблица Менделеевлар ятлап утырмый бит. Мин әйтмим буларны кирәк түгел дип. Инде үз фәнеңнән, эшеңнән кирәк икән син аны ятларга тиеш, эшеңне яхшы белер өчен. Әмма ахират гыйлем, һәрберебез мохтаҗ булган бер гыйлем, ахират гыйлеме. Намазың булсын, ураза җитте икән, уразаларың, зәкатлык түләрлек акчаң бар икән, зәкатларыңны түләү хакында. Вафат булды туганнарың җаназа мәсьәләләрен, буларны һәрберебез өйрәнергә тиеш мәсьәләләр. Bular иң мохтаҗ булган, һәрберебез мохтаҗ булган гыйлемнәребез. Моны һәрберебез өйрәнергә тиеш. Һәм дә гыйлем ияләренә Аллаһ Субхана ва Тааля бөек дәрәҗәләр бирә. Ман хараҗа фи талабил илми фахуа фи сабилиллаһи хатта ярҗи. Аллаһ Субхана ва Тааляның Расулы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемдә кем гыйлем юлында чыкты икән, ул Аллаһ юлында ди. Фи сабилиллаһ Büyük bir yol, Allah yolu. Hatta yarji iyine aylanıp qaytqanчыга kadar. Şuna göre uqırga çıktık iken, birinci adım atuvubuz bilen niyetimiz doğru iken, birinci adımımız bilen iga qaytıp kirganчыga kadar savap yaza ferişteler. To'xtavsiz yazıp oturalar. Dünyada ise nişik, iş vaqti qachon boshlana? Uydan chiqqachmi, ishga borib jetkachmi? İşke barıp jetkeş. Bir kimde yolunda, seferinde akşa tölemisine. Qaytqanın içinde birisi de akşa tölemisine. Allah Teala ise iyinden çıgıwın bilen kire qaytıwına kadar to'xtavsiz ferişteler savap yazar. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, mümkinçiliklerimiz var. Allah Teala kıyamet gününde her birimizden soracak. Mümkinçiliğin birdim, vakitin birdim, tırışlık ko'rsatding mi yok mu? Yolun jayib birdim aldığında şu yol bilen bardın mı yok mu deyip her birimiz sorulacak. Şuna göre şu yoldan barırga tırışıq. Hem de gıylem iyalarının dereceleri büyük yukarı derecede. Gıylem alsak, dinimiz boyunca yaşaşsak, hiçbirinin de psixologu da kirek bulmayacak, indi nelerge de batkan bulmayız, problemalarga da, turmuşның мәгънәсен аңлаганнан соң жеңіл бара turmuş hürmetli cemaat. Ne için turmuşta to'xtavsiz bir yoqqa bärilişip yürüyüz? Çünkü ne için yaşaganыбызның maqsadını аңламыйбыз, мәгънәсен аңламыйбыз, келген сынауларның мәгънәсен аңламыйбыз. Günlerinin bir gününde ulu bir galim yaşay, onun şurunda bir patşa zalim bular. Belki min sizge bunu söylegenmendir, indi bu iske düşürü kibik bulgur, çünkü her bir iske düşürüde fayda var, hem de gıylımның bir hikmeti var, hürmetli cemaat, galimlerinin bir sözü var, mühim. Eğer de siz gıylım alganda, bilgen eybirini işitkende, anı birinci mertebe işitken kibik şatlanıp gıylımını kabul etmeseniz, Allah Teala rahmeti gıylimizde bulmayacak bereketi. Şuna göre, min bunu işittim deyip indi deyip, gıylımını bir qaşanda tınlamağız. Gıylımını birinci mertebe işitken kibik şatlanıp alırga ki kabul etirge gerek. Bunda da bir zalim, hürmetli din kardeşlerim, şakırıp ala özüne şuşu galimni. Ne için şakırıp ala? Mıskıl iter için. Bu galim danlıklı kişi bula, bunun da ukirgenin, jılağanın, yerdem surağanın, güçsüzlüğün kurayım əli deyip, zulüm kılır için anı kırıyına şakırıp ala kitirttireler. Hem de bana ite, min seni de utirttirem de, başını şababız de. Bu galim qari da bana yılmayıp, şatlanıp, elhamdülillah de. Elhamdülillah de. Patşa bit indi bunun nərsəsini көрmək şeydi. U kirib jılağanın, tuqta qutqarığız meni deyip, jayilip ayak astında yatqanın kütüp duraydı. Bu ise yılmayıp, elhamdülillah de. Patşa kızarıp, sen ne için elhamdülillah diyesin deyip soruyor.
Яди гомер буе талабалар укыттым ди. Инде башкалар сугышка киткәндә, ватаннарын саклыйбыз дип киткәндә, шаһидлар булып киттеләр, миңа шаһид булып китү насибы булмады ди. Менә хәзер шаһид булып китәм иншалла, шуңа шатланам ди. Бу патша залим патша нәрсә ди? Юк ди. Карашымны үзгәрттем ди. Мин сине үлгәнчегә кадәр төрмәгә утыртам ди. Бу нәрсә ди? Әлхәмдүлилләһ ди, елмаеп тагын. Йөзенә карап, әлхәмдүлилләһ ди. Патша тагын кызара бит инде. Тагын булдырмады, тагын җылаттыра алмады, моны үкерттертә алмады. Хәзер нигә әлхәмдүлилләһ дисең ди? Яди гомер буе талабалар укыттым ди. Артык нәфил гыйбадат кылырга вакытым юк иде ди. Менә хәзер төрмәгә утырсам, туктаусыз нәфил гыйбадат кылачакмын иншаллаһ ди. Юк ди. Карашымны үзгәрттем ди. Мин сине җибәрәм ди. Бу галим тагын әлхәмдүлилләһ ди, елмаеп. Патша тагын ачуы килә. Я хәзер ни өчен әлхәмдүлилләһ дисең инде ди. Аллаһ ризалыгы өчен кешеләргә файдалы булган талабаларымны әзерләүемне дәвам итәчәкмен ди. Шуңа әлхәмдүлилләһ дим ди. Шуңа күрә гыйлемең бар икән, хөрмәтле дин кардәшләрем, нинди хәл генә булмасын, нинди хәлгә ирешмәдек, әлхәмдүлилләһ диячәкбез. Авырлыгы килдеме? Әлхәмдүлилләһ, Аллаһтан бер сынау килде. Тагын мине яхшырак итер өчен, тагын миңа саваплардан арыныр өчен, тагын дәрәҗәм артсын дип Аллаһ Тәала, бөек Раббым миңа тагын бер сынау бирде. Әлхәмдүлилләһ. Бер хасталык килде, каралы кимчелекләрем булган икән. Каралы кадерен белмәдең бит, белмәдем сәламәтлекнең. Аллаһ Тәала аңлар өчен бу дөньяда ширим бирде. Гынаһларымнан арынам. Әлхәмдүлилләһ. Тирелеп чыккач тагын да кадерен күбрәк беләчәкмен. Иншалла Аллаһ Тәалага мөрәҗәгать итеп дуа кыла бәндә. Yani ağırlıkta, hasrette, baylıkta, rahatlıkta Müslüman her vakit elhamdülillah Allah Teala'ya şatlanıp özünün takdirine şat bulup yaşay. Bu işrakta sana Allah'tan başka yardımcın yok iken ne gerek tağın? Elhamdülillah Allah Teala bizni tanıdık iken, şu yoldan barabız iken büyük bir bakıtga eriştik. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim şu yoldan barıyıq. Şu yolumuzni yoğaltmayıq. İlim alayıq, Kur'an öğreniyik. Kur'an'ımız var, büyük kitabımız. Kur'an'ı okuyuk hürmetli cemaat. Kur'an'da köpme kıssalar var. Şularning birisi mesela Yusuf suresinin başında Allah Teala aytı, biz sizge birdik en ko'rkam, yani kıssa birdik di. Bu Yusuf suresi Allah da en hayırlı kıssa di. Ahsanal kıssas di. En hayırlı kıssas di. Eytmi min ahsanal kıssas. Ahsanal kıssas di. Yani en hayırlısı di. Qaybir kişiler Yusuf aleyhisselamның kıssasını bilmevşiler var. Yani nindigine kitaplar okup bitirmey turmuşunda, ama Allah Teala en hayırlı kıssa di. En hayırlı bulgan hal bu dünyada şu kıssаны okurga vakitimiz yok. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Onlarga karata köpme kitaplar yazılgan. Bizning umuman Tatar edebiyatının başlangıcı Bismillah'dan başlana. Nerse bilen başlana? En birinci edebiyatımızın eseri bulup nerse deyip eyte galimler saklanıp kalgan. Ol da bulsa kıssa Yusuf kile. Bismillah deyip başlana. Bizning Tatarlarımızın edebiyatı Bismillah'tan başlana. Şuna şu kıssаны da okup çıkarga tırışı. Köpme dersler var bunda. Hüsütlük hakkında, tuğanlık hakkında, Allah Teala'nın kadirine riza bulu, sabır itu hakkında, nindi derecelerge erişu hakkında, tüşlerin hakkında, tüşlerini her kişiye söyleme hakkında. Bunda büyük bir dersler var hürmetli cemaat. Bunu söyley başlasak ayrım bir ders gerek. Şuna göre Kur'an'da şındapta büyük köp dersler var. İlim iyeleri her vakit derecedeydi hürmetli din kardeşlerim. Elekege zamanlarda bir so'nggi jumg'aning so'nggi bir va'zimning ulushini bir söylep gitem. Hürmetli din kardeşlerim, Yavuz Sultan Selim var. Bu Türkiye'de indi haliflerinin birisi. İndi Evliya Allah'tan kitiriletirgen bir padşalardan. Bu her biri biletirgen indi Siriyalardan biletirgen Sultan Süleyman'ın etisi bulup dura. Yavuz Sultan Selim. Hem de ol
bir кайтканда, bir сугыштан инде уңышка ирешеп кайтканда, кырыйында Ибн Камал дигән аның инде мөфтие, бөек галиме була, һәр вакыт халифләр кырыйында галимнәрне йөртәләр иде. Дәрес алыр өчен, динне кабатлары өчен, мәсьәләләрне өйрәнер өчен. Кырыйында да Ибн Камал бар, рахматуллаһи алейхи. Атта утырып баралар. Атта утырып барганда Ибн Камалның аты пишракка басып, шап итеп басып, шул хәтлек пишрак шәшри, патшаның шапаны өстенә шәшри. Пишрата. Күз алдыгызга китерегез. Патша, улы bir җирлекнең патшасы. Ягъни президент бара, берсе басып, шап итеп пишрак шәшри костюмына дияле. Ай вах, кырыйдагылар. Пишратты патшабызны, нәрсә булар микән дип карап торалар. Ибн Камал да эшеннән шушы куркып куйды, нәрсә булыр микән, патшаның ачуы килер микән, юк микән дип. Патша да, я Султан Салим бу хәлне күреп, Ибн Камалның йөзендә куркуын күреп алып, нәрсә ди? Я хөрмәтле галимем ди, я остазым ди. Курыкма ди. Һәм дә тарихта мөһим булган, язылып калган сүзләрен әйтә шунда. Галимнәрнең ат астыннан шәшрәгән пишрак безнең өчен зиннәт ди, безнең өчен ди, бер бизәк булып тора ди. Һәм дә шунда әмер бирә, кырыйында булган кулларына өстеннән шапанын сала, яңа шапан кидерәләр, һәм дә шапанын салганнан соң нәрсә ди? Менә шушы шапаныбны саклагыз ди. Алыгыз ди. Булган кебек, ягъни юмагыз, булган кебек саклагыз. Мин вафат булганнан соң минем каберемнең өстенә аны җәеп куйыгыз ди. Минем өчен кыямәт көндә шәфәгатьче булар, галимнең астыннан шәшрәгән балчык ди. Я Султан Салимның каберенә бардым, хөрмәтле җәмәгать, Төркиядә укыганда, бүгенге көнгә кадәр өстендә шул галим, шушы шапан өстендә җәелеп тора. Аларның гыйлемгә нинди хөрмәтләре булган, гыйлем ияләренә. Шуңа күрә без кем, алар кем? Тырышык шушы юлда. Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешергә Аллаһ Таала һәммәбезгә насыйплардан кылсын. Шушы хәерле гыйлемнәр алган гыйлемнең кыйммәтен дә аңларга Аллаһ Таала насыйплардан әйләсен. Инде гыйлем ияләреннән булыйк, гыйлем таратучылардан булыйк, гыйлем алучылардан булыйк. Буларны булдырмасак та, ичмасам, гыйлем әһелләрен юлда булучыларны яратучылардан булыйк.